I evo već smo stigli do poslednjeg bloka, ciklus mitoloških pesama. Sarumije vila zove, Crna Gora, obrada pesme etno grupe Traga. Pesma oslikava mitološki vilu i zmaja sa planine Rumije koji se zaljubljuju jedno u drugo. Vila u prenesenom značenju predstavlja devojku koja želi da joj dođe dragi u njene komove, brdovite predele planine Rumije sa koje se može videti kompletno crnogorsko primorje. Ona je gospodarica vetra, snega, mora i planina, a ponositi muškarac ne prihvata ovaj poziv jer bi mu se urušio ugled i ponos. Pre nego što poslušamo ovu mitološku pesmu, želeli bi da naglasimo da je celokupan večerašnji događaj podržan od strane Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada i kulturne stanice Edšeg. Aranžmanje za muziku je napisao David Klem, fotografija Nina Miljuš, hor Udruženja penzionera Seniori, dirigent Marko Asurđić. Zahvaljujemo se. I Kulturno-umetničkom društvu Svetozar Marković iz Novog Sada i Akademskom kulturno-umetničkom društvu Sonja Marinković na ustupljenoj garderobi za večerašnji nastup. A sada uživajmo u mitološkoj pesmi Sarumije vila zove.